Captain! Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Masaya ta si Mangbet kan buyait. Awan kami ni Angkail. Makapasada ko't langain. Anya? Awan niya apong inting? No awan? Apay makapasada ka ako ng manong. Makapasada ka atad da ka mangkita itinwang. Ha? Sakti mangiwayway itinwang ni apong inting, manong? Wan buyait. Tangdanan ka. Uray di naktangdanan. Ngamilugan nak no kaya't ko ti mapanagpasyari jay ili. Ay, una, sige. Basta maipalinong mo tinuang, mabalin mo ti lumugan, no kayat mo ti mapanagpasari dyan ilay. Ay, thank you, manong. Inak nga ro din agiwayway tinuang. Jeff, asino dyan nakita ka nang iwayway itinwang yo ka ni Kapitan? Dyan kasinsin ka, oh. Nasingpot day jay. Ado ti maitulong na kada kami kinang kalintay. Imbag man. Diya kasinsin ko ang makidagdagos ije balay may. Ay, nagsadot. Diya la cellphone na ti amun abuting tingag. Duma ni buyat kadagitang ubay. Ado ti amu day jay, may papan iti trabaho. Mapyara may baon. Nasipot nga ubay. Adda kumamat kasta kasinsin ko ang maisarom ije balay. Pasareho may day jay nga ubay. Kat makaginawa akta matulungan na. Sa bahalimot dagiti umay ije balay. Tamanayunan ti pakanan. Manayunan pa'y ti anawaan, tanabungbang damat. Kasta dagiti daddo mga ubing. Isu masapol nga isuro ida, kabayatan nga ubing dapay. Nasapa ngamin ang naulila ni buyait. Isu ananakam. Madamamat ti labam dito'y karayan, Aida. No kayat mo akit tulungan na, tapno daras malpas. Imbagam kumaakan nila kay mo, tapno tinulungan na ka. Ibaga katulungan na kung nagsadot mo. Nila agbartak tiyan muna. Tulungan ka. Nang kalpasan na, intag pa siya reja ili. Ay, sige. Mayatak. Tadamot lamapan ko gatangan ni Jay Ili numalpasak nga aglaba. Ala. Tulungan kan, tapno daras malpas. Sige. Imbagpay kan katamo na katulungan. Ngam ni Insyong amamartag. Nabsugan dagiti nuang nga yung pastor ko. Inak ida pa inuman ijay karayan. Kalpasan na. Mapanak mo't ijay ili. Hi! Amay ka! Hi! Ha? Damot manang Aida kan manong Simon ti makita nga glablaba. Kas dalaga sawa. Nimot la kay Insyong ti asawa ni manang Aida. Apay nga kas jay. Uminom kan nuang. Kadwom ti uminom. Ha? Apay adi ka uminom? Adda ka di nakita mas saan anasayaat si Kanwang? Anya nga ta tinakita na, tadi na kaya ti uminom. Dagi di nga ta aglablaba, ngam saan damot nga agasawa? Kitaam ka diti kasinsin ni Chip Kwaro. Kasla nakigtot ang nakakita ka data. Madlaw lata nga damulmulo ang ti panagsasauna. Kasasauna tinuang. Amuna nga tamat ti agatap. Anya ngay matiam muna dayta. Mulmulong dayta nga ubing. Pagkunamot amulmuloong. Nagagat ka no dayta nga ubing. Nagagat kunada tamay baon-baon da ngamin. Kurang-kurang nga rod. No kasta, awan nga rod pagdanagan takan kuana. Awan kunak tumat. Ala, darasan takit din. Tamapanta ijay ili. Agpaiso nga ta tinangag ko nga agwarwaras adamag marimilyang. Anya day ta nga agwarwaras adamag maray. Babae ka nun ni Simon ni Aida. Kayat mo asawan. Adda relasyon da Simon ken Aida. Day tate agwarwaras adamag. Ay, sigurado ako maro ti panagbarbartag ti asawa ni Aida no madamag na dayta. May sama, anak ko laapan ti panunot na dayjay nga Aida.
No apay met nga datao asaan amapnek iti may maysang asawa. Nakasukat ka mo't buyet, papanam. Ijay ili, kagawad. San ka di pa asimmangpet ni Manong kukwarog? Isu ka di ti pagluganam ngagpailay. Wen kagawad, urayak ka sumangpet. Ay, jak mo ten nasiputan no simbang pat di ta paradaan. Madama nga mintilakok itay, isu adyak nasiputan. Urayak latan iji paradaan, kagawad. Sumangpet tulat ta. Imbagam ka day, rumwar ka ita. Saan? Ngam imbagak ngagpailiak kat makilugan akin kuana. Imbag ta simbangpet kan Manong. Mapanak mo ti jay ili. Wanya, impalinong mon tinwang. Wen Manong. Idinak nagpainom itinwang iti karayan. At ta nakita mi itinwang. Anyang iti nakita yaw. Babae kan lalaki. Aglinlin na bada. Anyang aglinlin na ba sa asawang mait? Aglablaba siguro San man Manong. Aglinlin na bada iti may sa abatya. San damot nga agastawa. Nay, madinsamot da itang ibagbagam abuyay. Sino ka di tidakdaka matam? Damanong Simon kan manang Aida. Aglinlin na bada kung naktumat iti may sa abatya. Aglablaba, saan kat nga aglinlin na ba? Da kayo man na dua, itay bigat. Aglinlin na ba kayo jay karayan? Ita, agkibkibin kayo manan. Agkibkibin kami ayamat. Adalaing nyawat na kanyak itay. Itayak pala ditoy, manang. Nakita kayo adim saag. Nagkibin kayo aging gaditoy. Hoy, si kaasinto-sinto. Di na kami man bisitan. Sinto-sinto. Timadi ti aramid na ti sinto-sinto, manang. Awan timadi nga aramid ko. Sursurutan da kami kadi, si kaasinto-sinto. Apay ko masurutan kayo ngay, manang. Anya ngay ko mati maganap ko no surutan kayo. Di ta ka man langan. Makapasurun ka. Pimanaw dan. Ngam agkipkibin dalata. Ngam saan damot nga gasawa. Wanya, nagatang mo ka din ti ko na magatang ang buyay, tagawit ta ni dya kabildatan. Saan ko pa ginatang? Tanakitak ngamin dagiti duang agkibkibin. Kat saan damot nga gasawa, Manong? Saan ka di adakas dayjay? Ha? Ay, talaga adakas no agkibin ti saan nga gasawa. Sino ay tidakdaka matam nga agkibkibain? Damanang ay dakan Manong Simon. Anya? Nakitam iday di waeg. Sa ita, nakita manen ida di tao eh. Wen Manong, kung nadaadakas ka no tikas jay. Ay, talaga adakas ti kasjay. Pananglipot iti asawa ti kasjay. Apay ngay sika. Awan asawam. Kat awan mo ti makita kakakibin mo. Tasyak manen tinakitam. Intakit dahin. Agawit na ni dya kabildatan. Anya tinapan mo ginatang ijay ilay balong. Sanak an nakagatang. Gapu iti madian nakitak, nana. Na, anya tinakitam amadi ako nam. Day saan nga agasawa. Nga magkibkibin day jay ili. Anya, saan nga agasawa nga kibkibay? Wala na. Nagmadya kitaan. Sapay masurun jay babae. Di mbagak ama di tiar aramidan da. Sino ngay day ta babaay? Ni manang ay da. Ha? Lukas ta? Agpaiso ti agwarwaras adamag. Adda relasyon dagiti dua. Bati ka manen tayo nakapagpasada. Si ka manen ti mapanagiwayway itinuang ni Angkail. Wen Manong. Inaklang ipastori di bantay. Tapno inton mabsog da. Kat mapan ko manen ipainom iday di karayan. Malangaro da, hintayin na kaon. Si ka nga raw din ti makaam mo ditaw eh. Ariglado Manong. Siya akong ti makaam mo dito awang pagdanagam. Agyan kala ko madito'y kabildatan buyay. Saan kan nga gawa awit iti barangay yaw? Agawid taka simot ni nanang ko.
Nungay mailiw kanyak. Sige, agawid kan tao. Ngam, agsubli kan tumanan di tao, ha? Intayo man ni Jay Bantay, da kayo anwang. Napang kayo ipastori Jay. Imbagi Jay, taado ti kanan nyo aruot. Ha? Damanan manang ay da kan manong si Munti sumanga ti Jay Bantay. Anya nga tati mapandaramida ni Jay. Ay, iguyot ko dagiti duanwang. Tadarasan mi ti sumanga ti Jay Bantay. Kitahak no anya manan ti aramidan dagiti dua. Ado ka diti bagas ti kamuti yu ije bantay. Saan ko nga mo? Imbagak kanila kay ko ang mapanagkali tapno adda ilako. Ngam nabartek manan. Di nakabailan ti mapanagkali. No kasta, tulungan ka. Mapantamanan ijay ili, kalpasan ti panagkalita. Ay, talaga ang mapanak ijay ili. Tamapan ko ilako ti makalita kamuti. Malangarod, darasan ta, tapno makapanta ijay ili. Sige, intangarudan. Tapno makaaduta ti makali. Oh, Nuang, dito'y kayo niigid ti kakamutyan amangan Tanarabar ti ruot dito'y. Boyet, apay nga abda ka man ang dita si Dag? Dito'y matian ti ruot manang. Ipastor ko dagiti nuang damanong kwarog kanang kalinting. Apay akanayon na kami asursurutan, Uy, saan kayo asursurutan manang? Naira na lang mo't Nairanalaang nga ta? Wano inggagaram? Igagagarayo ka diti agkuyog? Kat saan kayo mo't nga agasawa? Ada ka didakas na no, agkuyog kami? Agtintinulong kami laang man. Kunam nga adda sinto-sinto day tanga ubing. Kas lalaklakayan mo't ngagsasao. Ay, masurunak iti day tanga ubing. Apay ano sa dino ti ayanta kat addamat day tanga ubing. Delikado tan samot kan iti day tanga ubing. Tagtagibas sitam. Kas ladamot amuna. Kitaag man, no adda ammo na day tanga ubing ako nam. Madama ti pastor na dita si Dag. Itun madamdama. Painuman na, tinuang na. Manang, sakbay amapan ko pa inuman dagiti nuang. Ang daman damaga kada kayo. Pudno ka diti chismis nga da relasyon nyo. Nangibagamat iti dayta? Adu damang ibagbaga. Pudno adi na kayo makitkita dagiti asawa yo. Nga makitkita na kayo ni Apo Diyos. Wala kayo. Ay, kwa. Kasanon no kalat adusahin na kayo. Dakas ti makikuykuyog itisan mo nga asawa. Di asawam ati kakuyog mo. Sige, dita kayon. Sapay ko ma. Tasan kayo amadusa. Sana kung akumuyog kan ka amapan ijay ile. Makamakak iti imbaga ti ubeng. Nungay madusa tangag paisaw. Sa bagay, urasyak, makariknak iti butang iti imbagana. Kasanong agpaiso no madusa ta? Ay, ipamay samon ti asawam. Uray mamartag. Ano sa mo na? Mabutang akot amadusa akas iti imbaga ti ubeng. Ay, Nakaamirisak mo't gapo iti imbaga ni Boyet. Uray ubing laeng, ngam ada punto ti imbagana. Nagulong ka kaday, ay da. Ilugan mo na tawit mau. Anya nga day ta nakasakaw. Ay, Chep, kamuti daytoy. Mapan ko ila ko ijay ili. Ay, mabit man lang nga day. Naibaga kanya amin ni Buwit tinakitkita na kada kayaw. Itultuloy yung kadipay. Ay, saanan, Chep. Nakamirisak, gapo iti imbaga ni Boyet. Uray ubing ni Boyet. Husto ti bagbagana. Iso nga agbalbaliw akon. Nasayat nga raw no nakamiris kayaw. Pudno ti ko na ni Buyait. Nga oray din na kayo makitkita ti asawam. Makitkita na kayo ni Apo Diyos. Dinsamot si mundi pasahero, warog. Kasla at dadak kalabag na. Wangin kagawad.
Pumanaw pa'y kano dito kabildatan. Mapan ka nagbirok iti trabaho na. Nagnakamdan ngagpadpada. Good job, Boyet. Numaminsan, ti inosente, di mang silaw iti panunot tinakulaman. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.